Liga prvaka je naš cilj i naš imperativ. Znači bez ikakvog okolišanja i demagogije. Iako javnost je spremna na to da Dinamo igra samo Europsku ligu, ja nisam spreman na to. Ja imperativno tražim od mojih igrača i trenera da ove godine uđemo u Ligu prvaka. Nema izgovora, imperativ je Liga prvaka. To znači i večerašnji prolaz. Neće biti lako, fale neki ključni igrači, što nervira i neke naše slušatelje. Jučer Ivana Mišarić imala zanimljivu temu. 3 stvari koje vas trenutno najviše živciraju, zvao između ostalih i Zdravko iz Dubrave. Izbacilo me iz takta što se Samir napija po kafićima umjesto da se sprema za utakmicu. Druga je što je pokrivač vozio pijan, to je druga. I treća je zašto nema gablica u firmi. Evo. Ovdje se spojilo kod naših slušatelja 2 stvari. Bijes, očito je zaljubljenik u plavu boju i u Dinamo, i drugo još kad se na to doda glad, onda je frustracija. Ali dobro, evo recimo možemo danas, imamo mi jednu krasnu kantinu na stadionu, pa pozivamo tog slušatelja naših navijača, očito da dođe, mi ćemo ga nahraniti ne samo jedan dan, evo nudimo se za cijeli tjedan. A što se tiče ovih igrača, naravno da su oni napravili jedan neočekivani, jedan dramatično težak prekršaj, s obzirom da smo mi igrali u subotu jako tešku utakmicu u Puli, vratili smo se kasno u Zagrebu, u nedjelju ujutro smo imali trening, a znali smo što nas čeka večeras u Maksimiru, znači samo 72 sata kasnije, onda je njihov odlazak na morske destinacije apsolutno neprimjeren. Ostavili su momčad na cjedilu, jer ovo što je trener Čačić napravio, to je jedino bilo moguće, a to je da oni danas ne kandidiraju za utakmicu. Nema kukanja, nema plakanja. Naravno, jako je bitno da unatoč njihovom izostajanju momčad do večeras ostvari zacrtane ciljeve, to je prolazak u sljedeće kolo. Naravno, u sljedeće je jedna jako velika financijska kazna. Kažu da ljudi razumiju bilo kakvu reperkusiju samo kad ih po džepu zvekneš. Za ovakve prekršaje nema, nijedna kazna nije dovoljna. Jednostavno uoči ovako važne utakmice i ovakvih ciljeva, kad je neimaština, kad građani krpaju kraj s krajem, kad ljudi ostaju svakodnevno bez posla, a oni žive kao bubreg u loju, teško mi ih je braniti. Mi smo mala zemlja, sve se zna, ništa se ne može sakriti, danas su komunikacije fenomenalne i tako se doznalo da je Samir bio u Vodicama, a za pokrivača smo nažalost još čuli to iz medija, znači korpus delikti smo imali potvrdu i da nisu bili na tim mjestima, da su bili negdje doma, da su partijali, da su bili u nekom zatvorenom prostoru, ne bi znali i sve bi bili u redu. Prema tome, napravili su težak prekršaj, najgore su napravili sebi, svojim kolegama, naravno Dinamo i njegovim navijačima. Međutim, nadam se da će ipak ne samo oni, nego i oni koji bi možda u buduće to mogli napraviti ili pokušali napraviti, da će iz ovoga izvući pouku, jer ne bih htio biti danas u koži Samira i pokrivača ukoliko se ne daj Bože Dinamo nešto desi. Imali bi cijeli život biljeg da su oni uzročnici, jer danas Dinamo sa Samirom i pokrivačem bi bio bitno drugačiji Dinamo nego bez njih. Ali šta je tu je, koga nema, bez njega se može i mora. Ja sam siguran da će taj hendikep objektivni, igrački i njihovim izostankom biti nadoknađen jednom fanatičnom borbenošću. Uvijek u svakom zlu neko dobro. I dok nekome ne smrkne, nekom ne svane, tako da će sigurno neki igrač danas eksplodirati na njihovom mjestu. Ne bi bilo možda bolje da Samir i pokrivač odigraju, pa onda ako ne pruže partiju na razini, da se onda kasni. Nisu stvari crno-bijele. Znate, ovisno ko ima kakve poglede na život. Ovaj put smo smatrali da je treba eliminirati iz sastava momčadi za ovu utakmicu. Oni će biti drastično financijski kažnjeni i oni najnormalnije treniraju s prvom momčadi i od treneru samo ovisi da li će već u nedjelju ili neki drugu utakmicu igrati ili uopće neće igrati. Koga više vrijeđa takvo ponašanje? Vas ili navijače? Prema kome je to veće nepoštivanje? Pa prema navijačima, zato što su navijači najvažniji, zbog njih se živi, zbog njih se igra i to je izdaja vlastitih navijača. Naravno da nije u redu ni prema meni, ali ne mogu se ja mjeriti sa našim navijačima. Teško je to objasniti, to nisu pokvareni dečki, to su... Ponese ih malo. Ponese ih, to je mladost, to testosteroni, to su ljeto, sunce, kratke suknjice. Mislim, možemo najlakše reći oni su profesionalci
i oni su dobro plaćeni, ali oni su sami ljudi. Ovo nije bilo primjereno, nisu bili u pravo vrijeme na pravom mjestu i sada svi moramo se moliti Bogu da na kraju sve iz toga pozitivno ispadne.